vodim vas sa mnom na Tomorrowland. Dobro jutro iz Belgije, odmah krećem sa pripremama za prvi dan Tomorrowlanda. Prvo sam se okupao, potom stavio Old Spice dezodorans i naravno presvukao. Po outfitu odmah možete zaključiti da je dress code bio crveno. Ocenite mi outfit u komentarima od 1 do 10, a možete i Aleksi kada je već tu. Sišli smo ispred hotela, Ćao Secret, našli se sa ostalim influencerima i krenuli u današnju avanturu. Nakon kratke vožnje stigli smo na našu prvu lokaciju, a to je bio ovaj ovdje cool prostor u kojem se održavao Old Spice event. Pazite vi ovo! Meni je bukvalno svaki deo bio prezanimljiv, a pažnju mi je odmah privukao ovaj deo gdje ste mogli da napravite vaše custom marame. Ja u čudu! Ma pazite samo koliko su cool ispale i pazite mene kako cool igram. Recite mi da cool igram, recite! Nakon prezentacije u ovoj ovdje prejakoj sobi sa prejakim efektima jeli smo i dočekali Dimitri Vegasa, koji nam se pridružio na ovom eventu zajedno sa ovim gusarima. Ajmo gusari, to! Nakon eventa svi smo se skupili i uputili zajedno prema Tomorrowlandu. Ma pazite vi samo koliko je ovdje sve magično. Odmah smo se ukrcali na ovaj ovdje Old Spice Pro gdje nas je dočekao Dimitri i napravio haos žurku. Taman kada smo pomislili da ne može jače, može. Pojavili su se gusari. Ali kada smo uzeli mapu, skontali smo da na Tomorrowlandu ima 16 različitih stageova i mi smo želeli sve da ih obiđemo. Inače, ovo je moj prvi Tomorrowland i ja vama rečima ne mogu opisati koliko je ovdje prejako. I ne mislim samo estetski, već i energetski. Jer pazite vi ovu, na primjer, prosjedbu, koliko se svi raduju. Ma radujem se ja ko da su mi iz kuće. Malo su me preplavile emocije, jer tek sada kada snimam ovo, shvatam koliko novih prelepih uspomena sam stekao, izuzetno dobre i kvalitetne ljude upoznao i uživao u svakoj sekundi provedenoj na Tomorrowlandu. Još jednom, hvala.